Abusuafo, mami mo bibia kwaba enfambra GCN page so. Munuaba address me and I'm digimedi way ebro. Na mesro also be subscribe to my channel. Now don't sa emiabe on so ube a notification. And se me koso wo me bibia benye biati anase ubenye bia hwe ewo GCN page ha. Avram ben Moshe na okase. Na Avram ne nsema okay na ne se eye twini Jonas eye atem didi na wudi no yenka se ye na yenso yenka se enye Abraham eche se obia kanadwen ewo man mu twene Jonas obetumi akamadwen because ensem a wo kana no quite true do nemo Ghana fo ahye da yom ani se ne wo kana onte omonte nemo wo de atem didi ne bai mu no obia ate atem didi na wudi no obia ka asem na nanofom we enye bibia brabonten na befre Otumfuo osetutu abebio the second bonidin na panichel na Avram eche se okoka Muslim omo asem omo to omo anugo ne so omo to omo anugo ne so no ba out ebe pachel o pachel no amana sisi nkramofo kra bebre na epenasem na mmom no pachel wie na se wo ye videos na empanifo ne de sabio atemdidi no omo nti asem bi asa atemdidi ubetumi akase ohibia woga na ha waton asase dia mo bi so ntu galamse wo so nse yin so ohin ko no wagimi mo ohibia ni din nti no problem na mmom so o specify na se wo bodin a eya temdidi enti se wa botumfo se tutu ni din na se wa bodua sorry why ya bra out na be panichel na ahimfofo na munyo mu dili no they are very dangerous because Ghana hanum na e won Africa hanum na e won wo ye obi na se wo kan kwa won pe wasem o won pe wasem nde empe wasem ochina because wo kan kwa na Ghana fo pe wasem omo ye very dangerous papa enti bra out na be pachel na pachel enye hwe o pachel wie na wo ye video membo bia ne de anu di atema so wo bo bia ne di na sei ana Avram ben Moshe e de atuja say ye videos amote wo say ye videos amote eda mano make nkremofo ne say me ma cassette yan commissioni ena me hu nkremofo shake fo wallahi if I come back na me say oh some me this people Quran na mo hwe ena mo nkasa yero me say the time has come. That's the only language our leaders will understand. For them to fix this country is insult. But ye were kasenyansa. Maybe the other say, na nebia wama kwen. Na China for to galamse. Ewa Ghana saseso. Wahini biara. What's na ho. Say ya santimem. Say ye baby biara. Na wama kwen. Na China for to gold. No mo de galamse. Say yensase. Politician biara. Wakaho. Ye to galamse, say yensu, na ye watching or memono, we are poor. My bobby din, my bobby din. Your friend Cassanyansa. To wait, we are nana, no ship video ya, mambo din, atem didiano, a shower home. Your friend or software brobe, wo. My son said, Jonas, I new video be, and no man share. But ye miano, ye dono. Ghana for ye hypocrite. Ye mia fomo yan kan chance wa fom. Ebran kremofo ba yan kremofo ye. Hey, Avram, if you know insult and for ye, kill him. See yourself for mo frame. E frame, enemy kasai, e shem nkran, omundru 10. Ote. Jonas, yeah, and Penyuphony and your mokono, Omo ye very dangerous. They have people everywhere. We are not safe. I'm telling you. Shakwanya Paul Kigame, Afaso, Edi Nyansa, a builder Rwanda. On Kasa, he is just delivering. But Gaddafi, Mobia Hunenu Wasem, so they killed him. Eye Nyansa. We will continue to put pressure on these leaders. We will continue to put pressure on them. We won't spare them, but we are not from. No more say what from Pachawa. Me Pachaw doesn't change anything. Unim
Ebra me be pankremofo ne chewo no. E ma me nya more love from the Muslim community. Me na me ka me chewo. Me chere shake fo efre me o Avram wa ya de ba o kasa hwe wanu yie enam utichin sinti ye ko back to the hadith ye check niema nti wo kasa hwe wanu yie na wankwan kofom ti me nuanom obi obetu twini Jonas fo mesraw me ameba wo fa yaw hell on earth eba akra ye video a o ye video 2 days or ye video bodyguard di nechi bibini Jimmy to the extent say wona wo bie ne no onya wo besen ku the black man is not worth dying for to be money na meni obi echi nkowu nkwasi owuo ogro Ghana ni bi ebe se no $100 pe no waka chew diatem ogro you will lose your life. Wa Bible da won chen no kan Ecclesiastes chapter 7 verse 17 obeti nyansa sembo kasai ende no or say why should you die before your time? The power of our ancestors the energy from our ancestors and the way you mo kasa sa no me kind of crash enye ye ni ye adwuma no si anana no honhom wo ho a na ma ye kasa no te me metna na me nka da sa twini Jonas why ya de se wadidi atem dia bi ti sa nanu afuma nanu afum o pacha wa body bi anim Otumfuo mesra wona na me pacha me di twini Jonas nana Ghana ye yonti na de bia me ye video nana me pacha enye me pene se ma bedidi watem nana mitirim pode ma adwen na nya wo na me ba bedidi watem nana wo me nkoto dwanim nana mesraw se me kasai na nkoyie nana wante ase a mesraw nana fa me bone cheme why ha banana mesraw asante mai sai Ghana sai Otumfuo sabe nana sa wo ma mi to form na wo ma asante man nyina daya nana wo tumi so control asante man nana anyemfo de bi hye wase a omu di nkwase asam ejimifo bi abogura wase a omu sai yenso omu sai asase to Otumfuo be pachaw manu da fam me bone cheme se manu apa banana enkwase afo bi hye wase a omu di ejibisam nana mahoso wonana mesraw fa me bone cheme se manu apa manu ne pa ye nana ye nipa di okasa won fom no ye pe nana fa me bone cheme nana mesraw mo woni na o nana me da se se wo do nana bone ya che no asa this will make even people love you more. So what you say ti you Jonas de na no the only language our leaders will understand is insult. Ye nyai ye beyemu papa but ye be fra ho ntoma ba ka kire wa hini biada wo Ghana ha nana wa tonton ensase wa tonton bebia ye eyempo ye nya bebi nya yie na ye be ye yie a age ye block ka kwan tie de America no ye block main road na ye yie no nana eni diem wo ya boa meba emwa Paulina me pini Paulina ya support Paulina mi wiera ba ade ogbodua wanya papa ka se dua bobia na ye adwuma wanya papa na da okobodua but twini Jonas wone ya da me ka kira me se nipa na wa jimi na ye ka na asem no wa wo hwe na nipa na jimi a to nipa ne fu enya de o ka se wa jimi no Otumfuo de me makwa na obi ndi na tem dabi yenso so sa ne ma ne so why yanji praises ne yamwa Paulina ne yamra sesi a thank you. Doing this video to correct our brother. Say, almost wa fomu a next time we na no yie eja ye wo mpanyimfo ye nye panyini ya gia tum but still duabo no munyai duabo bi no be ye adwuma why duabo no ye nya adwuma why ti eno ano no why ya nye nkrato na memie phone lines no ba so am fire na wo hwe we yi a wo se me bo nsema mpanyimfo wo video no ye mo nsema mpanyimfo